LPS Special Report inaron thlen tu te chu Yamaha Re ZR125 Hybrid Infinity Design and Construction hi imamo huna ilo mangchang kai ve don nia Honda Big Wing liu thei zong zonga cheng sing khat sang he zarea discount oma he discount he kumsom paria da chunga kumsom hi panga in garden and claim the ni thlir tu te chibai ule voin hi April ni somni pathum sang ni somni pali thole ni hania tuna hian Aizawl Municipal Corporation Office chunga kanom meka kanom na hi Commissioner Office chunga ni he kabula hian Commissioner za tak mai engineer la riat puya a oma ani hi LED a te po secretary na lo thok to record thatak nei mithiam ania engineer ani na hi mining engineer ani chutiang anga mi chuanom tak mai chu ani a ti chuan LED secretary ani lai khan ngupa hi RLB a indiram pumpuya pakhatna te po lo ni pui to ani a chutiang khopa record nei tha chu ni commissioner thatak mai Aizawlin tuna hian kan nei meka ti chuan voin a hian helai munein komna hun kan han buat sai na chan tur pakhat chu Karkalta Enrini Zan Khan LPS Special Report kan ti chuaka chuda chuan RTI manga department rang kan zona min chan na kan don khom to te thlir ho na thlir dun na pulian hming tanganen kan neya chuda chuan kan zona pakhat keni thian ho group ina kan han lak khoma kan han zona pek pia lamah khan pulian hminga hian a thanem ngai thil thuwa le information adon na atrangin thil pakhat azobel alo neya chu Aizawl Municipal Corporation AMC in an enkol lai solid waste management center kanti Tuirial ami kulai khun na lian tak mai 4.9 crore chuang deuh hlek ni in kan khria a exact cost ani na taka hi puriat pui hen min sil fia thei tur kan ngaya katiang khan zona rang zona somzet mai kan zota AMC a hian chumi chungchanga chuanin in kom dun na soi fia na hun te pon yang chuan ni tan chuan kan zona soi fia na hun te pon yang chumo khami huna khamin pe thei lo mai kan lom khop maya chumi hun mang tur chuan hei kan in siam rok kan tlan final nala lo boi hle mayan ma ni na ate dor tu te pon lo nei nak reng lain hian hun thamin pe theian chung kan lom tak zeta kan zona te hi hei an lo chuak thlap maya lawmawm khop men lo download ta na hi 4.9 crore ani in country adik tak min thil theim han ti te tin he na hi departmental works nge contract work ti te kan sia dan chuan departmental work a tho ni in country he tiang ang a tam poisa tam tham departmental work han tho ngot mai te kha awamak om ve mole eng dan mangin nge moni departmental work hian an tho le tin he tiang thok thei tur hian department hian in manpower an neim technical lampanga tin machinery te khang poimu ang chia khan anin to del reng em han ti te thil chi sang tender chu ani chuan tender chu ani tender chu ani chuan tu tenge contractor han ti te ti khanin ke ni pon he azona tanga in dai khal tak chungin thil tam tak kan han zo na som zet mai kha tiang chuanin heng kan zo na te pohia trul chuan a point by point ni kan laron phor le anga eng po ni sela anni hi mi poimo ania department poimo tak en call tu anni na mi puiten an na thole an thil ti kan hriat pui hi a thahrim maya hriat pui na kan nei lo chuan an thil ti mek lut sak na po kha kan nei thiam thei don lo ani chu wang chuan kan department rang te po hi an thil ti dan te mi pui na kan hriat pui hi lu em ani chu tiang tho chuan an ni hi hetilai tuna an na tho mek chungchang a hian a big takin
kan han lu chi langa kan han in zot don ani deuh bera chumi hma chuan thil pakhat han zo luk du kan neia hemi solid waste management center kan ti tuirial mi khu ai zol khopui hian kan nei chun ani ri tlat maya amin dol zo to lo ema eng chan chin te poi kan soi chowanga hemi hi engtik kumat tangkhan engtik huna tangin nge ni 10 mi wa tangkhan in lak ti kha khongai min han thil them 10 mi wa tang hian AMC hian ni som ni January sang ni som ni pan ni atang kan la ani chu ti chuan in la ka tangkhan han siam dang lam le han khoi bel emo ngaya kha atam tin in la khan in thil kha abur zur de noi to ni khang ka ria soi ta top mai la tin AMC khan in lak po kha in hupur nin ka khia ani na ta kha chuan bol hlo hi atam turu sia kulaya management center tura khu ani dan turangina manage lei theilo ni te po hian ka khiat pui ve ni chulai kara chuan in har sat na khain tok chho viavem engel in din huna khamin han chiang lo lampang MMI ma khan covid hun lai kha ani ta a ke ni naw te po kha kulaya na thok te staff te shim a solid waste management lampang en call tu helai AMC office thu te le kulai airfield atanga ni tina daily worker angchi casual worker kan te ke ni chuan chutiang ang ni tina red neia lo kal temela roin lo thinang chi te po kha an rong kal tha thum ngai lova chuti lai chuan awan duai thak tak main kan way bridge kha an lo siama kha amin boka a cheta vek bok ta chuti chuan veng tu om thabok si lo khatiang ang khan bol ho pai rong kal te khan an du na khan an ron bun ta mai si van duai thak tak main khatiang vel chiat lai tak mai khan October khan Dr. V Sayo kha Integrated Regional Office anti Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India Changkhan arong kala endik tur khan achan chu po chu keima ni endik ai ma shim khan 10 miu ho khan compliance tur kha tam tak he solid waste management center an siama hian ti tur tam tak kha an ti zo lo awang khan khami compliance kha mem ti kha ron endik zel tur kha ni amaro AMC kuta lo to si address na te po 10 miu zel la address ni akhati hun lai po khan amaro chu an keima ni kuta lo tak sia khan ke ni chuan ati turang kha kan lo ti ve in hatiang khan kan ti ma se arong kal ma sak bera phe chuan keima ni ang taka en turani lo lem lo wang khan kan lo ngai ven lu tuk lawa ron klo ve chom maya ron thlenga tiang khan ron ti chuta chuan critical report deuh mai aziak ta the lu ta ani chunga chuan in enge ni a han zia lu poina chuan a poimo zul in soile mai theim khatianga way bridge a thia achan chu way bridge a that lo chuan engzat nge khopuin solid waste engzat nge a generator wet waste engzat nge generator ti te khatiang waste dang internal plastic waste te po lo ni theya chu lova e-waste te ni theya hazardous waste te po lo ni theita khang kha engkim mai data kan nei tur kha kan nei theita lo ta abuk na ber om tak chu na ber om tak lo sia chuan ti chuan buk na bak chu enge ni thil dang enge ni sanitary landfill tu na in ko lai mek kum te ku aziak telem kha mi tum kha chuan sanitary landfill kha a theng thalo ni na langa chuan ka zom to huwa khan sanitary landfill theng khan a theng thata chan chu ama amu ai khan a lom ve dewa a fan po kha min fan chwa pui kwal ta deuh vek ta chuan sanitary landfill te po kha azuk muta chuta azuk mu a ve em kha chu khami sanitary landfill khan hemi gas hemi anaerobic oxidation awanga methane gas biodegradable waste bi ka aron siam thin khami a flare na tu temela antinan kan manglo ani chuan khami gas kha kan pipe swak turani antinan a mora kan halral turani
อันนี้เราวันนี้ชวนขาเกสจังคัน broiler เตกันกันเอกงาชวน broiler จังคัน steam turbine เตกันรันงาอันนี้เราปนขัดเตียน gas turbine เตกันรันงา electricity เตปกันเสียมตัวรัติอันนี้ตาHemi Hemi a waste link home in a gas เสียมชัวmethane เสียมชัว methane เสียมชัวจังชวนอันนี้เราจนหาเราตัวนี้อาจารย์ชูmethane เฮียก็เชียร์เช่นขัด material ชวน 30% เต็นตี40% 34% เต็นตีให้มี chlorofluorocarbon กันตีไอเฮียนให้มี greenhouse gas กันตีไอเฮียน ozone layer ตัดอันเราอมโซกันนี่ชูวังชวน methane gas ชัวกับเฮียนเรามาเกี่ยนี่ mining engineer เพย์ชวนให้มีmethane gas จุงจังที่กันซิมนะเซมมายาฮารังเงยค่ะตีตัวนี้จุมาเลตรอgold mine สาที่เพย์ชวน methane pocket อันติมายาโลอินเซียมนับบีที่เราอมชีนะจู่อันว่าเวลปปะขาบิดสาขานจีดิงบิดสาขานเจ๊ก็เสียมไปชวนmetal mine สาเพย์gold mine สาเพย์ชวนให้มี electric current มังlevel นะเฮกันมังงามเราชิมมา compress air มังเจ้าจีเฮกันมังตานี่อันนี้เราชวนสปาก็เสียมเล็กขาดอัพวกแต่ดูมาสมแต่สมที่เต็มที่เสียแล้วไม่ได้ผมเราอมรู้ตัวกันรถไม่นี่ตรออันนี้จู่ที่ชวนอันนี้เละหันลุดโชว์ไตละหันจอบเบลเซลแต่ล็อกอีละ Central Ministry จังอารอนเอ็นดิกตูชวนอารอนกัลคาน incinerator คู่อารอนเอ็นอัลลาอมโลอัลลาอมโลโม่process procurement process กันไล่เมกันนี่อันนี้จู่โอเล่อารมณ์อารมณ์กันขันให้เอาอมดานังเวลจูนี่so the waste จะมีละ sanitary landfill จูมันโลอวังเวติโรช่วงเฮียนอันโลดำแต่เจ้าตาให้อาศัยให้จะพอหิมหัวอังให้เขาส่งตุยดุมคู่กับฮิลิเจ็ดกันสวยตัวขันบัวรอนสุราบอลโลอันเรียงข้ามิทีข้านิตาลิเจ็ดกันติตาลีจิงจังรองกัลอันนิตาที่อาศัยระอมเขาที่ geomembrane เขาอันนิตาซิลโพลินไอจวนชะตักไม่ค่ะอันนี้ที่เฮียนอันเราหุงเวล่อามาเราจู่อามงขันอมตลอดตาเราอมเดือดตาจู่เฮติอาศัยระจู่เขียนเคมีซิลโพลินคืออิติมายังgeomembrane คืออาศัยระจู่เขียนนั่นด่าอันนู้นเขียนนั่นผ่าสิเราเนี่ยมั้งอันนู้นเราจวนมาเสียจู่ให้มีลิเจ็ดปั๊มชวนนั่นตัวอังจีลากชวนนั่นตัวเตตินtreatment plan ที่พอทางจวนอันเสียมเวกเท่าlegit treatment นะตัวมั้งมาเสกค่ะอันหัวอยากขันอันเราอมตั้งแต่ละจุดตั้งละมาชวนกัน groundwater level ที่เราสร้างตัวทิ้งสีจู่วางชวนให้มีเฮียนเฮลัยทิ้งเร่งเฮียนอัน draw out จิตอันนี้มาอาคารซีเปชวาง groundwater contaminate ตั้งที่ค่ะอันเปล่าตาทินสวยเลยปกติจู่เหตุเฮียนข้ามี gas methane gas ลากชวนนั่นตัวอังชีที่พอค่ะเอาอมเหลวตีค่ะอันหมดที่สักค่ะสวยลันพอลที่ไม่ละไงโมพอลชัวอันนี้โอเลยผู้เชี่ยวชาญนะอาหารสวยฟีน่าค่ะนะเทคนิคที่เราทำบอกทราบตรงทำเดี๋ยวเล็กคลีร์ตู้เต้นกันเรียดเทียมไทยนานลิเจ็ตที่ตุยบอลโลหินิตานี่คิมิทลีบอลโลไปคอมคิมิทลีบอลโลหินิตาให้เฮียนปอยทุยตักข่อยเทียนี่ตูรันเรื่องไหมคีเงี้ยเนี่ยทาวซีปอนตุยเทียเราจุดที่เขาจะรันนุ่งอมเทียเราแรงจุดที่เขาบอลโลจุดอันนี้วางินมูมัลตักทรีต่างไงมูมัลตักสองบอลไงขัดยังที่ตูร์ข้าอันนี้วางินขลายเตปข้าอันบอยปุยจิงขันอัตเตลันนิติข้ากันสวยเฟียเลยล็อกนี่จู่ทำโจกินกันเรียดเทียมไทยนานมั้งเลยอารมณ์ที่ชวนนี่ให้มีสันนิก็เราสวยเลยล็อกให้ไล่ให้ temporary holding area กันที่ตาตัวนักฟุ้งพอให้กันสวยตัวขัน spontaneous combustion anaerobic oxidation ว่าangin methane gas สินเสียมากลางตานี่ตาอันฮาลนี่ลวินฮาลนี่ลวินจู่ก็อมจังการนี่เวลาขันนี่กุมาขันอัลจันเวชตากันน่าจะไปจู่ก็เดิมนั่นนี่เราเสียอันเสียเทียมเราอันทัศสุปันมังอังคา
cái khát khát chuan tia hàn căn ta cả cái khát chuan spontaneous combustion này vàng anaerobic oxidation này vàng thì cái gì cái đàn thà lâu hay nghe này mò chú tiếng chú anh thel thei ani lo ti isia kami atanga hetia ama kuma loi ron tol ho kha heng ho ron tol lu thi ni ta ni ama chon akwal ve papa hemi hi ni ta lo remove ta ila hemi hei mining chuan mi slope stability ti vel te pok an zir tel ve beta ato kan ti lai kha ni ta en tinang phung rang va muala man chuma leimin vak te pok kha kong kan han ti tang chin khan ato lai ya kha kan lak zel chuan amin zel thin ta ni ani na dik taka chuan ato la ya kha achunga leida ange bel jok turani ta ato kha ri phot chuan achunga mi kha e a englo aron nor tha zo thin lo ta ma se ke ni chuan a tran chan lai ber kha kong ti tlang tumin kan lai thin sia kan la bo thin sia chuwang chuan atol tha zel thin ka ni ta chuwang chuan tu na po hian remove lowin heti hian ani ang hian tlem kan la chuak anga kan siam pop don ani lo chon khi lai khi effect so le gen don sia heta lut thla thei tur khan ti chuan ani le ti lai sanitary landfill construction na achu tu na hian hanin zot ta popila e atira ka soi ilan tak ang khan contract tender te chualem lovin departmental work at home in kan han ria kha adikem dike khami lai tak kha ke ni chuanin kan han ngai serious ke ma ni atranga ngai to na oma chuan enga tinge hetiang ang lian tham crore 4.9 something crore ani ta khatiang em departmental work a han tho lai kha khami thok tur khan machinery te technical thil tam tak ngai om ta ni engineer te po angaya mo khang kha kan nei to kem tin kha eng dan tlo chana departmental work tho mai nge ani ti la ya kha kan zot chiang ngal lo teng che a lawmawm na to ke nia mi puin thudik chan ve an thia thian nia ale lampang tan hian lo don son thiam te hi hara official te kan ni kan hu te ho tu te thu lo hi chuan kan tong chhuat thiang ve thin si lova voina po hetiang ang opportunity min han pe hi lom thu kan soi tak mewa AMC hing ang po in nia khami proposal kha khatia dr sawin arong kalta ka khan hei hi siam thatangai ati akok wal zungzunga thil dang sang te po ma se chungzinga lian ber chu sanitary landfill hi anita chuan DPR kha kan siama hemi cholo po hi englo hi kan siam tel thowa hopper kan ti chu po chu aminga mining engineer kan ni angin metal mines and mineral ore hopper ang deuh hian kan nen kan design tu na ni mo chan chu idea chu ke chu khatiang deuh kha kalo nei to wang khan ma se po khan critical input thadeu dewaron neya chu tiang chuan kan siama amaro chu kha poisa kha kan ti lep thlau zo ka kha po kha departmental 45 lakhs kha thok tur kan ni amaro chu tu na hian kan han ngai to hian thlir hemi ka sairona lo ti mai tur ang hei aizola an leyang chi ya 0.45 vela thik mo 0.45 aya thik deu chu niang point englo 1 tiang vel mo kha tiang vel ngoro 5 mm zog mane khatiang vel thickness khatiang vel kha ni tura kan ngaya amaro chu po chu stainless steel kan thak lo chuna tui engma don lu tu ka kan tian ni mina po director ka va phone kan ti lep sakha relocation kan dil na te po kha min lo stay sak te kan ti UDNPA amaro chu kan thu ngai boka chuan han le ta ila khatia an han soita ka khan entinan helai te hi alu bula tui teng puau te hi helaya te hian kalvat siam turani ta ni kalvat siam lo chon helai hen di si thadeu ma le lampanga po son si thadeu ma perennial water source kha ve ta ni chumi si chuan helaya hian hemi khan tui hi aron sip lo wang ti a shet thei ni lo ta ni sipe chakha chumi po chu khilai akor te po khisa na nga ye ti te po kha kan ril ruwa om thina achan chu fur tui aron tam khan aron overflow chuan ali chet kha aron tam zual thin ta ani
chuan khami DPR kha kan han the lut ta a chuan a kal ve zela ani na taka hi chuan NGT thil hi chu thil serious tak mai hi ani a hemi kan ma deuh loka hian Nagaland po khan Northeast State cha kha chuan an mismanage awang khan crore za som ni an choi ani cái này te pay chu OA 606 of 2018 a khan NGT judgment and order a khan Municipal Waste anti that lo ni chuan Municipal Commissioner le Municipal Encol 2 Department Secretary UDNPS Secretary te hi an PAR a reflect tu ti hi voi thum lai zia ka ni chu tiang khop chuan Municipal Waste Processing le Management hi an ngai poimo a chu tiang chuan kan react vata DPR kan the lut pheya kan CS hi voi khat an ma nge ya loading to hi ni a i pheidon tarau ro ni chuan min ui bek tu ani a chan chu ka pheidon khan vigilance le LAD secretary kha kan ni a nang chuan i phei chak lo wang atia thei pato kan changa ma se puto na kha deputy CM lai ni si a purin te pona thei pato pachu a kan minister zo om tak khan amaro chu alal zok na chu adu thu sam kha sarkari na te pui king lo thei lawa kan phei ta ni a ke phei chuar di director kan ni lai po khan sum atam nei chu a ha thak mai lo ngai reng tho sia ka tia deputation a MPS sia kal dei kha kan ni a le lama fa te en kol hun rural live an ni a chu wang chuan kan leilunga kan assets poimo ber te an ni a mishinga kan chan lo chuan a poi theia ka ti a chu wang chuan ol theina deuh hi kan zong ve deuh kha ni a maro chu sarkar thu ani si a sarkar public servant kan ni chung chuan ka phei lo thei ta lo kha ka phei ta a chu tiang chuan kan soi deuh du a ti khan kan han the lut kha in khan kha alo nai chho ta a in MCC puan kha alo ni chho ta si a chuan kan secretary khan ni ron shil ta a pinen kan discuss a hei po hi NGT thilani sia a screening committee hemi na reng MCC la ya lo screen tu han CS kha chair tu ni shet pu ya om thowa atia chu wangin departmental in thok mai ro se timelines te ni si ati achan chu doctor sawi rongkal khan march tha to pa in zo ngei turani ti june kha kadil changa aphal lova Delhi a khan aron jin zo chia kha ama ron jin shelo ang shim khan ministry a khan min ko thaboka maro chu ka pa kha thi chonga le der to ni si le lama alo thi pal khan kamual phawang ti kha ka lau deu sia chan chu pa te dam lo chunga jin san ti angvel te in soite thil nuam lo ani ti in kan joint commissioner pulal rem ruata kulai khan azu khova an soifia ta chu tiang chu ni mi po khan march thai ending azo ngei tur ti khan ni Infinity Design and Construction hi imamo huna ilo mangtang kai ve don nia video ai mu hi scaffolding leilon do hunarem khoma theater le mai thei ani Infinity Design and Construction hian sliding and folding partition soundproof wala leadership Delhi le Mumbai atangin an nei baka Northeast Seven Sisters leader an lani cheu construction aluminium steel stainless steel furniture workshop le adangte an nei kim le Honda Big Wing Liu Thei Zong Zong a Cheng Sing Khat Sang He Zarea discount Oma he discount he kumsom paria ta chunga kumsom ni panga in garden and clean the ni he mai ba ka hian CB 350 RS le haine sa kum bi the omlovin Cheng Sing Khat discount February ni som ni pakwa thing om do ne he kan bike CB 300R CB 300F CB 350 haine le RS how the hilon in lak the veka two wheeler industry and number om sunu win apun interest 6.20% in ka chwa ke Mars thai ti chu tun thakalta Mars kha zo hun to ani chuan ani le tuna hianin in zo trap to em zo trap lo tuna I mu aya changkang deu or hi ani maya ma ba kala tam te ti na ni mo heng te hi ni limen khuwa te kan ni kuari tam na te ani chunga te chuan min mel hriat tu te le kan post te in wei te lo carry ve dewa kan bat thau deuh te po khan kan han ti san chu pele tura min ngai wang khan min tengama khatiang te kha lo sumom lem lo in thok ti na
khatiang khan apa mak om be khalai tak ka han soi chiang da chan chu sarkar khan sum kha anei lo expenditure sanction le administrative approval kha huma ila treasury te po special role permit te po kan nei veka ma se treasury khan alak chwa tur kha om si asung ber om si lo ti kha ani dewa amaro chu shima ai anha thodan kal phunga khan ruaman na min siam saka kha chu entirnan AMC te chu sum in nei ve thowa khami khan lo thok ula chumi chuan bill system angin in thoza ta kha ka in pezel don ya ti kha ni shim tho boka July sum omlo ti achu ke chuan omlo ti kha chu tiang taka omlo chiang bal tiang kha chuan ka soi chiang ngam chuang lo ta ni man puk tur in dap ti na ni ber chu tiro kha ani chuan a deadline chungchanga khan hani lekha hi hanin hu tir ve nge hi tha ka ti chu he lai hi based on the progress made so far time up to March 2024 can be given for the project proponent to complete the balance work and official from the ministry along with RO's officials regional office tinanita to undertake inspection of the project during April-May 2024 to confirm on the compliance status of the project. Titani. Helai he. Helai. Anong dera ka. Chu ti ni chuan in mabak avako ve. Chu taka chu kan lau chu ni April May hian an rong kalanga kan thuin zom lo he mai an tianga achan chu ka om tir po hian Hemi chau ni lo hi kan lo specify thatna pakhatna chu englo kha ani environmental engineer post AE post pakhat mechanical engineer AE post pakhat electrical engineer AE post pakhat ti te po kha ka om nu rei lo te khan sarkara kan thon phei to achan chu tuirial khuan mechanical compost plant te chu incinerator te po chuan entirnan horizontal baling machine kan ti te khatia angkhan khol lian pui khu kan bun si khu ani na taka chuan enkol tu kha le khatiang environment ta chungchanga po athiam bi ka kha kan nei tat lova chu wang chuan heng te hi kan mamo nei ngei atul kan ti ma ni lok khan DPNAR pon minon en saka hun nge ya kan khol nei le ti velte in lo mamo mani hi an ti ni chu atlangang ti chuan min han thamwana chu kan hak vel mek ani boi thak ang reng le mai chu ti ni chuan tuna adin huna tang hian I hmu danin engti khun vel ange na hin zo the nia boi thak ve chu vai ho te lo nia in khan te vote ten thak ve du le lama chuan namdang hi chu hetianga hian khuale tuian ni na ti chiang tu ni ti hian shekhop maya an ho fai du vek maya mani kan ho tu te kan secretary ho in miron tlo sakpo chuan alo thok pakhat ma kha om lo impressive lo ka ti la serious lo te po kha anang ka tia ma se kan ho tu te kan han chil khan mithiam le thil sezok te ni ni chu anti maya chu nia chol hi vai ho ti meila mystery ho tan hian atam riang watun la hi boi thla ka ma se tu na an lu thale to ti te kan project assistant khulaya ana enkol tu chuan aron report le to kan zo bel le lokang chenga departmental work in thona chana kha I han soya tang khan engemaw chen chu alang ruaka nang mining engineering ya tin helam pang chungchanga hriat na thui tak nei inia maro chu departmental work thok tur khan tu ten nge authorized chu tilaya kha asuma lian tham si atna lian tham ve tho bok sia khalai kha kala chiang tlat lo kala kai soi fele le na chin khan ka soi ang katia ka soi tui lu tu kha ka lo mai pal dewa min lo se thiam la nia Hemi chungchang project an han approve minister in approve chia khan min lom puya PS rang te pon min ron silve chuan kan minister deputy CM putona kha puwat ngai ni kha kati chuan smart city limited howina ambulance 5G anti an timela an pek chuani khan
khami ni khan a function zo khan kabia a isami mineko kota son chu a serious deuh hlet maya karuma soihowila atita a chuan buai angreng hle a chan chu in thante nai to wangin hun kha kan nei lok thei lova ama se hun kha min siam sak le ta a rang tak chuan chuan kan vakala hele ka joint commissioner le kan kha kan shila hemi a technical expertise hi tuna hian keimani engineer hote hi insufficiently equipped ve to a chu wang chuan Mizoram a hian hetiang ang khoi turang hian lati pakhat ma kan om si lova chu wang chuan keimanin kan khoi mai ange kan ti ani po chuan an ngai to vungvunga ma se sar nia tender lo rungot te chu itilo mai theia kha ngai to chian de wanga anga I thu kan lo ngai chang nge voile kata in chan thu thei thil pon ni si lova katia chuan kan chuak ta amaro chu in khan kha puan chawani deuh ta mai ta chu ta chuan na kha kan CSC NGT ma loading to kha ni fiam thu phei chuan nangi phei don phei chuan NGT ma min tin tir turan ni lo te hi min ti fiama kha phei don khan chu ania ani khan screening committee khan an hanti chau khan shet puya om thowa shet puya om chuan thokro se departmental in ati chu chuan finance a local tira finance ho chuan hemi contractor profit percentage hi 10% hi pai ni sela a thotir du in nei chu thotir ro uti khan phalnan lo pe amaro chu khati lai khan sumte om lova han thok mai tur khan thil kha ati fel hlei thei lova amaro chu kumte lo thara khami kha slightly in unmodify chu ta chuan AMC hian an ma ni in thok mai ni lovin UDNP changjok hian te an nei CE te an nei tuna PRP so puro thanga so sipmiwa son deputation kalna ang son UDNP CE angin an designate an notify ta ni hetiang na thok thei tur khan chu UDNP khan thokang khan an ti ma se an ni khan a required expertise khan nei si lawa wangin keima ni kha khatiang khan a work execution tak kha chu kan kutan da ta ni chu ti ni chuan UDNP tho ni in akut care ro in tang ti nang deu chaw van ni po hian online RTI application hi kan joint commissioner khu SPIO kan nei ni ani na taka chuan sar hei chu kan chan tur ani lo UDNP directorate chan tur ani ti kan ngai to vung hian alo ni zok reng boka chu thil om dan ani ole a chiang hle mai alom om thil kan riat chian pha na sa ni ka ti om tak turin in tin in thok nin ka ria chan chu midang ti tir don taila technical lutukatin uluk ngai lutuk thil ani tat maya tu manan la tho ngai lo ani boxia ti khan tu na chuan in mi pui tan thei top chu chho zelula a tho zo hun khala khan du kan nei le chu loko a tho zo hun a tho zo hun in pel dei to ni tiang ala haron endik le ta silanang ma ni lampang hian case hin or pha mai ang ti te po halom lek ta an CS te po ka NGT adin le pha lawang ti po kha soi thi lo ni chu po ni se thade win thok chau la ka du hle mai mi mal tak point ti du sak na ka hlan che wani ka kan soi du ti chuan in nia i soi bel du kha i du le han soi lok la ta zo tur dang kala nei ani a chan chu nia ka ngai thua hian helai hi kan post hi ani amaro chu kan post ani rual hian tui chil le science background nei deu hi alo ngai mon chu tina ril ru hi ka neia chu ka malama khan puthanga Dr. H.L. Thangriana oma ani kha PhD Hemi changa temeng tui thiang him lo te tu ti vela changa MC songka ya ron lut khani ta chu tiang chuan ni nia helaya kan oma thil thar de ni civil service te ho chu
jack of all trade master of none ti ang deuh hi kan ni a amaro chu helaya hian capacity building hi Ministry of Panchayati Raj phei khu chuan angai puimo lutuk ta LED secretary kan ni po khan entirnan leng khuate hi an thalutuk ta Hemi localization of sustainable development goals United Nations in 12 September 2015 vision 2030 ati 17 themes sa siama ka Ministry of Panchayati Raj hian thintlang VC tan hian localization of SDG atita 9 themes a chuata khosisel khosing mo khonga tha nei ti te khatiang khan khoin todel ti te khatiang khan poverty free village ti ang chi te khatiang khan om nual ta ni chung manga ngo pa te po chu pakhat na anita khatiang ang deuh khan ta hian anni tan khan khang kha thim te ro te a khan puni te kan minister za om tak ni ta te ka soma SIRD lampang te ka soma syllabus siam ve ila heng kan thintlanga kan village council se ho hi thiam thilin in el to se politics ni lovin ke chu hemia hian expert MZT watangin certificate kan ei to sin ti te khatiang zong kha in el to se ti in kan han draw up chawa ma se ka zo ma khan ka chuak ta khan chu wang chuan capacity building hi MOPR hian ngai pom wang bok hian mi mal hian LED ka lo om to wang he ka ngai poi mo ve sim sima heng te hi Administrative Staff College of India atanga online professional certificate course on integrated ti te han huwa kha te kha kan zir zo ve na thok mai lova kan zuang lut tak ani chuan chiang le zual zo ka informed decision te le kan ho tu te po silfia thazo ka thutlung na thazo kan siam theinan kan ti tin chumi ba ka chuan khami ya katel na chang khan hemi hi adong vele ta lol mai ni nimin pia khan urban learning network kan ti India rama changtang na tura ta na hian lotel ve ta che tia telna khatiang angkha minron somna ani ve kha ka dong ve le ta na khopui ti mason na tur mo mason na intellectual level vela discussion na tura forum an sia ma khan tangkai don lutu ka chu kan sei chu ve chu lutu ka Yamaha Ray ZR125 Hybrid Scooter Petrol Hello Bear Mobile phone ne na thunzom thei ani ba ka asit ngoya thilda na zau thataka oma ihim zok nan side stand iti thak line anum thei lova keji somkua pakua chawarit net trasi hybrid thakui na puya wangin choba fuat anga kongi la reilo te chungin chak takin atlan le ngal theya thatakin battery a in charge tel ngal bok ani Yamaha Ray ZR125 Hybrid Lati chuanin khume kan solid waste management center aku kumni don tholiam ta khan tuna kan mayor hian lui hum hal na chungchang Aizawl South tlak lampanga OMA te tin local council te po khotlang hroi tu te kan nena kan soi ho na kanin mu khom na khan ani hiron tel ve ta chuan Kukan Solid Waste Management Center nei khuan kumni bak mindol to don lo kumni bak man thei to lowang ti khana soi deuh top maya tin ka han ngai tu wang po hin ni thein ka riani tin a huna ka juk muwa amu mal lo engma khu amu mal thei lo ni chi nei soi ta kan way bridge chia engki mai ku ti kwan ti khan excavator in bol lo get bulan chun top kha a hai dara an hai tlemin an hai kiang dewa pakhataron kala chung le khatiringot khan motor som thum vel ki ta kung puin tlar cho man dewa ka tlo lai chuan khutiringot khu chuan
rei dai tur chi khan ni lo tlat mai renga chu ti mek lai chuan mun dang hi ruam man na mu mal tak soi tur a ombok si lawa so ta hual ngo huna son tun ma tang to a to ken po sum le pai da vek voin thleng hian ataka mu tur la om si lo chung chu kan hriat zong kha ni deuh main kan hria a ti chuan enge ni kan hmama khi i thlir dan khulai khu het tiringo thiang kal taila reilo te an man theilo khopin a khat liam to ania tuna hian reilo te a man theilo ni ta sela aizol kho pui bol loi khoyang kan pai ta kan khoyang kan song bolang khoyang kan the thangang alo dong song tu tur chu tikhan kan lui korle kurrom tu na kan hey roma te pau an in thei top chuina nan high fire awareness tan de potang kai ta kan ti ma se apai na tur bera om si lo chuan a liam thang na tur chu kor khan ni tlat mai sia ti te ka ngai to ni chu enge ni thlir ve dan khulai din hun te I mu dan te nen min han shil ve lok te che ama sa in India constitution atang hian tana tha in kachia article 51A chuan fundamental duties India khwale tuiten anti tur tia kha chiang takin aron tar lang tha chuan article 51 A G khan khwale tuite chuan environment te lui le khami dil kan ti ang chi te le khatiang ang ho chi kha ahum hal tur ani tin ramsa chungchanga te pong dil nei tur ani ti te thlengin aron tar langa chu ya khoi India rama cheng to pot citizen to pot chuan kan ti mak mo ani chu ani pakhata kan soilang le du shimshima chu mi pialama chuan ni ma chhop hi thinviaw mo kan ti ma se ho tu fel tak tak te kan neia helama kan ho tu kan mayor te le soloma minister te le secretary efficient tak te atiang te kha kan han nei chawa tu na khuan kan kal le chuan suai te po kan chak che khol kan han nei te siam thei to lo mo kan ti lo hlui lon te po back ho kan ti mai ang mizo chuan JCB kan han ti vek ngota company ho ang khan front end loader le back ho in chopol kha katiang te po kha kan han siam thale to etin kan mechanical compost plant khu 50 ton per day ani sang khop maya aizola tuna ni khata waste kan generate zong hi chu process thei vekani le tha siam turin amaro chu tuna waste kan collect dana hian problem oma wet waste he kan han ti chu ta chon rotwai khe na te ku vakor te coconut kor te cheng kol te hi kan kholin asom ve thei lawa chu mi mai ba ka chuan polythene in voi ni ten ron tua ma a tre lo nan a chan chu ala khom tu motor te hian anti that lo chuan ti mayang li che tang deuh kha ni ve motor body te kha e che ve thei ta chuwang chuan an du thin lawa chu ta chuan khuta khan problem lian pui hi kan nei thina secondary segregation khati le ngai ta ni ina khan a shanin lo thiar sang ma sela angin polythene an ron fun ta tawang khan polythene atanga bun chuak le tur kha ngai ta chuwang chuan mani kan kala kan han rom han chin deuh dana chuan heta hian material recovery facility kan ti mai hei khol pakhata ni ta chu khol chuan internal solid waste zong kha tian kan chung topanga in par lu tanga plastic po SUPG te tin mi high density amo multi layer plastic amo khatian te po kha te ang khan alo thiar sang fekanga chuan a solita te kan thir te lo la sanga khatiang khan chutiang ang tur chu leitum na te awma chutiang ang chu luangwala chuan smart city in tuna khuan an siam meka an ni chu sum an nga an le thei ngal mai dona min le sak ve ula ka ti ma se an sum nei chia khan adai to lowa chuta phei chuan leitum tak tura an ron zol chua phei chu artificial intelligence te robot mangte ani vek to complex tu khichu lei lo ila semi automatic leila achiat pon servicing na atoma azia oma kan
ti a bol lo thlir tu kamo chu ta chuan nuwa crore som paruk bible se som paruk manani ta a ai til vek khan crore som pathum som pali an tak thak phei chuan khami leina tur ta na in ruam han crore som hi pania khan a chuang bang khami ate kha min si thak ve ula ni te pon khami kha I kan pu te kan lo di langa bil cha ve ila tuirial khuan kan mamo khopa kan tia tin chu tiang chuan thatak hian UDNPA le Hemi Smart City ho te le AMC hi thil ti na reng hian kain coordinator tuna luangmuala omkhu an ma ni Smart City in min siam sakanga an siam zo amin handover don ta chuan tuna hian PWD in hual ngo mun itia khan an siam bok ta tin tuna hian inaugurate thei mai turin biological waste ho a dispose na tura kha khamia kha tuna kan solid waste management center tuirial khuan sakzo vek to sa inaugurate thei mai om bok ta chu tuna kan din hunani kan mechanical compost pen te hi aboi thak na chu conveyor belt te hi rubber thalutuk hi ni ni kum ka zom ma lok khan alo bowa lo kat duai me a chan chu mat fle patan te hi lo thalut tuka chu alo bowa azom na kha kan cha kan buai ang renga chuan kan han zoma kan han ran don chawa an lo hlep thale chu tiang chuan azom na tu po tu na chuan spare nen kan le cha thleng to lo kat palani pon chu tiang chuan kan tia tin sanitary landfill hi tia kan khoita ka hian kan soidu pakhat chu sainik school chingchi pa khan sang ni som pani khan kan satrana kan soideu du anga ya chan chu crore za le noi somluk panga project anita chu ta chuan kan ho tu te sainik school sakdan enkol tu khan sainik school pungwa athar ber mai Nagaland mi kha an lo ena hei sainik school chuak ve tho kan ya wang hian football in thelna wang hian a central India te thlengthenga sainik school chi sang lo to te kan ni sainik school sakdan ang chin an salova entirnan hostel tina te dining room le kitchen ten lo siama ani lo turania sipai cantonment ang che turani mesa san turani chu te po chu suma om lo wangin DPR tel mi asi lo kha mes kam auditorium te kan sa tin pol ru ho hi alu tran tir ho hi sual nat bi kan nga ya chung ho te po sual na tur bi hi house sanan nei ta chu wang chuan chu mi te po chu DPR tel mi lo kha ka saktir bo ka chong thum tin athletic field kam playground kha tlang pathum ro tin nuai za som sri velin kan saboka apan na meter zanhi vela kha kan anglo metal veka anglo side drain om vek pokin chon parade ground 16 to 80 hi kan siam bokani kan van ne keima ti vek tilova helaya hian all boys association of sainik school infal te kan dinga pon lama tanga sainik school infal pas chuak re chuan anon fin hala chu ti la ya ron fin ve tu chu chumi Hindustan prefect central ina ruai ro in sainik school sagna ati an deputy general manager kha ani khan mi nen khan trangrual khan tiang khan major division dian tak kha kan siama fiam thuin an tho zo to phe kha chuan an lok lo tang te ka ti nia khami chungcha kan soidu pakhata chu departmental kan tho hian entirnan chunga te po han puzira minister ani sartun ma chuan Mizoram hi population wise che pon ni lowin of simpai officer hian atampol kan ni tuna chuan ti thama loi po kan nei to nowa Manipur te chu sainik school an neia wangin lieutenant general te po pani an neia major general vela te po enzangen nei che ka shelowa pani pathum chun nei nga brigadier te phei chu keima aya kan hnuai le te po an tam to lutuk sainik school kan bet katia chu wangin thilaya kian tuma ilu lo ti rangai ni katia chu tiang te ni chuan ani mai lo matia thu ading het khop maya tuma aron lu tir lova keima khan sang ni som pani atang khan nodal officer ni chawin sang ni som pasaria director RD kan ni thleng po khan nodal officer kala ni thawani chu tiang chu ni
puzira ka fak khop maya zoram tan hatiang anga party mi tu ma aron lu tir lo ngam kha annor na satu zia te ka ngai to a chan chu a na lian tham sia a I tom don box sia tin a na te sepate kha aum ve nuala chung te phei chu ke ma khan ka sema a chan chu chung ka sem anna te phei kha chu a ram khi tui kum deuh khen khian an pe a zau lu tuk maya chung a pe zinga chuan sarkar na thok ve theilo tur sainis school la forget po chang ve theilo tur so pani pass lo khatiang chung ko ho kha lungrem chete te noi khat te sing sari te khatiang vel te ha khanga kan han pe chawa khang hau kha chu kan soina chan deuh dual chu departmental kan ti hian thil tam tak hi ati tel theia tuna te po hian a hmuni tlo du chuan kan mu thei chenga I hemi hian a ken tel mia lo a chak loka kalvat te kan zo to chuan chumia chuan a chaka chuan lungrem tian nal ve dewin a cheina ve tur te kan rema khatiang kha I departmental a na tho hian I thil tha tam tak hi kan thok thei ani ti kha kan soi tu na ni chu ale along lu tu ke anga inom soi tur tama atop nai don tamaila engemo kam ni khat ingai poimo zong tamin han soi chu sak ta che toy fel dewin ole ei door to door collection te bol ho khon khom chungchanga kan han ti khang kan han ti na te khan chung ko tin te khan khatiang anga troi thei lo ti clear sana te khan entiu nan troi thei zinga te khan rotwai khorna le chen kol te ku wa khe na te le coconut khe na kan tiang chi te kha lo ten lo sang turin kan han ngen du chewa abi ka achan chu kha troi thei chu ni ma sila kan khol khuan le tha atan a her som ve thei lawa chu tiang chu ani tin mi pui kan han ngen du pakhata chu hemi sanitation point hian pai thei sa turin door to door collection lak lo te po khan kan han ngen du mani safe right pariana nu pakhatan interview soyang deuh khan tu te nge pai thin tia an han zo khan ani chuan bol ho khon nia ron pai lo thin te hi an nge yang atiang deuh khan kha ani theidana oma hemi khon dan chungchanga te po hian sanitation point ina hian a point ina a pai tura te po hi an ming lam chua maya a pai lawa kha chu penalize mai te po hi chu tiang ang tu chuan ruang man na standard operating procedure te po hi siam ngai o mai mange ti te ngai to na oma tin chu ti laia kan soile du pakhata chu kan vehicle garbage vehicle te ho hi GPS da vector ni nakin loka phei chuan hei wet waste khon tur hi motor som hi lai mai Aizo Smart City Limited ho hian amin lei saka teng lori ang deuh hi ni fu na ngai to don lawa bucketa in wet waste te in lo khomanga chuan a chhun lu ringot tur kha ni a lo check tu tan ten zen put pur khan wam don lawa a chhunga te khan polythene in troi thei mi a lo tur te kha lo thun lo sa turin kan rot ngen cheu ni ole hei voina puwanan hun thatak mai helai kan omna mun nge ya man lo chungin an buai te reng nen mi ron sian sakhi an lom em chu kan han soi du bokan ni kan lom ole lawmawm tak zetani engineer hiat puya commissioner za takin hun thatak min pe mi pui ta na bengwar thlakin ka khia ka topa akharna thuwa han soi de pe kha chu chung tinina kan ngai poimo atha ome khatichin kha tun tum kan in komna aron ti chua thei chu ni phot te se LPS special report in aron thlen tu te chu Yamaha Re ZR125 Hybrid Infinity Design and Construction hi imamo huna ilo mangtangkai vedon nia Honda Big Wheel yu thei zongzonga Cheng sing khat sang he zera discount oma he discount he kumsom pariya ta chunga kumsom ni panga in garden and clean the ni